Haka arpo terik unailur arjar arpusau, kumba artili kishnong jongka jela Meghalaya, kila sajid kum ki best tourism village daka Ministry of Tourism. Haka baide bat kane nakalyang kashnong umden kabanari boy, bat kamau plang kabana is kasihil kila sajid kum ki best tourism village naka jela Meghalaya, haka ne kasniam arjar arpusau, best tourism village competition, haka baide bat ka craft bat ka kerdan heritage. Kadba kashnong umden kala job ya ka craft kategori bat ya kama plang la itu kum ka kerdan heritage kategori. Ya kane la itu da umtri rangba ukon rat sangma hapoka x da ka boong bakini ki khusnam en sa aisha kini ga art likishnong haka world tourism day ka banlong haka art nyotri mentau penai ha New Delhi. Laban ong nakaliang ka Ministry of Tourism kala penlaj ke jingko best tourism village ban burom ne aina mi kishnong ki bala ban kringi kinong wan jungo kai perthei ki bolong ro kishnong ki bala ban penne pensa ya kariti ke dustur bat ki kam ki ba penne ka saudong saukun bat ki bolong ro ka bentah ban kentiu yo ka kot ak imlang salang bat ha ki pat ki bentah hakane ka jingko kilodon kumba prateli ki kerdan ka heritage agri tourism craft responsible tourism vibrant village adventure tourism community based to bat ka wellness.